ni Barcelona mukino warukomeye cyane wasifuwe n'umufaransa Clément Turpin umwe mu basifuzi beza cyane ku bw'ane y'Uburayi ibitego 3-3 Marcus Thuram Lamine Yamal Denzel Dumfries igitego 2 hanyuma Ferran Torres ndetse n'igitego cya Rafinha ariko cyaje kwitirirwa umuzamu Yann Sommer. Adera iyi match tuyinjiremo gutya expectations twayisesenguye igihe kirekire mbere yuko iba kuva itombora y'ababaye twamenya amakipe azakina kimwe cya kabiri kirangiza tuvuga kuri mentalite ndetse na filozofi y'amakipe yombi imikinire ibyo twari twiteza haba ku mupira w'Abataliyani cyane cyane nyine ubitse igitereko cyawo kiri mu biganza bya Simone Inzaghi ariko nanone utibagiwe n'umukino w'Abanyespanye ubu ngubu ariko urimo n'umudage na filozofi y'Abadage yavanzwemo na Hansi Flick. Icyo wari witeze mu magambo make usanga uduha highlight za expectations nicyo wabonye like expectations ari zihe niki cyabuze mu byo wari witeze mbere ko twinjira mu kibuga? Nari niteze umukino ugomba kubonekamo ibitego ibyo byo nari mbyiteze cyane bijyanye n'uburyo ama equipe yombi yitwaye muri uno mwaka w'imikino yaba ku ruhande rw'ikipe ya Inter de Milan yaba ku ruhande rw'ikipe ya FC Barcelona n'ama equipe agize campaign arimo imbaraga nyinshi cyane n'ingufu bijyanye n'uburyo zitwaye abantu baribuka muri group stage namwe ama equipe yari ari imbere cyane ku rutonde kuko Barcelona yari ya kabiri Inter yari ya kane. Barcelona imaze gutsinda ibitego 28 muri match 8 za group stage. Inter de Milan nayo yaritsinze ibitego 11 muri match 8 muri group stage yinjizwa igitego kimwe cyonyine. Nari niteze match rero ibuze konekamo ibitego kama equipe yombi bafite ubusatirizi buryana ku mpande zombi bafite abakinnyi beza bari muri forme mu mashampiyona bari muri forme muri rino rushanwa Lautaro Martinez Marcus Thuram ndetse na Lamine Yamal na Rafinha na bagenzi babo bose barimo bagira campaign nziza mu by'ukuri ku buryo nari niteze match idasanzwe cyane ariko hari ibintu reka mpere ku biri positive na biruta ibindi byose. Nari niteze ko FC Barcelona iri buze kubona ibitego yego kuko equipe Inter de Milan muri match 3 zeruka yari tweretse faiblesse itsinzwemo ibitego 5 nta na kimwe yinjije ariko nari nababwiye ko muri zo match 3 batakaje yaba match arimo ya Coppa Italia batsinzwe na AC Milan match batsinzwe na Bologna match batsinzwe na AS Roma ukaresha zose bazikinnyi badafite Marcus Thuram wari ufite ikibazo cy'imvune yagarutse amasegonda 30 yonyine isafungura amazamu atatsinda ikipe ya FC Barcelona. Bigaragara ko ari Pierre imaze kwibrandinga nk'urufunguzo mu mikinishize ikipe ya Inter de Milan. Ibyo biragaragara ko Simone Inzaghi kumugarura byari positive news cyane mu buryo bw'imikinire twabonye Barcelona yagowe cyane. Ikindi kuri FC Barcelona nabyo twari twabigarutseho ko uko byagenda kose itari buze gusoza uyu mukino itinjijwe igitego cy'umutwe. Ndibuka twabigarutseho ku munsi wo kwa mbere turavuga ngo FC Barcelona ibitego by'umutwe ibitego bivuye ku mipira y'imiterekano biri obvious cyane kuko muri match 5 zari zitambutse bari batsinzwemo ibitego by'umutwe bitatu harimo match ya Dortmund harimo match ya Celta Vigo na match ya Athletic na Bilbao harimo ndumva zari match atari Celta Vigo yari Borussia Dortmund yes na Real Betis ahubwo na Inter de Milan yongeraho. Nuvuga Barcelona ko byahise bigenda muri match 5 zeruka itsinzwe ibitego 11 ariko 5 muri byo ni ibitego biva ku mipira y'imiterekano. Ariko Lorenzo FC Barcelona iki kintu tujya kugibrandinga muri ubu buryo naje kwinjira muri Inter ndavuganire kamanze ndeye ubundi iyi Inter de Milan kuki byari a must kigomba gutsinda ibitego by'umutwe. Tureke kwirengeza ko Barcelona yari imaze iminsi ifite iyo faiblesse itashobora kudefanda ibitego bivuye ku mipira y'imiterekano ariko reba hano iki kintu Inter de Milan mu bakinnyi 11 yabanjemo 5 muri bo bafite nibura metero y'uburebure kuva kuri metero 1 na santimetero 88. FC Barcelona ukuyemo umunyezamu ukuyemo na Gerard Martin mu bakinnyi bari outfield no kuvuga bari mu kibuga hagati mu babanjemo umuremure ni Gerard Martin wa metero 1 na santimetero 86.
abandi bose bari below par, bari hasi yaho ngaho. Marquis Thuram afite metero imwe na santimetero 92. Baston afite metero imwe na santimetero 90. Acerbi afite metero imwe na santimetero 90. Denzel Dumfries afite metero imwe na santimetero 88. Hanyuma Yan Bisek afite metero imwe na santimetero 99. Abakinnyi batanu muri 11 ba Barcelona babanjemo, aba Inter babarushaga igihagararo mu buryo budasanzwe, mu buryo buremereye cyane. Ni nayo mpamvu abantu babonye mu mukino hagati umutoza w'ikipe FC Barcelona yayibonye yuko bigiye kugorana, ashyiramo Ronald Araujo, araza asanga Inigo Martinez mu kibuga, asanga na Kubarsi mu kibuga, na Eric Garcia wari wasimbuye Jules Koundé kubera ikibazo cy'imvune, nawe amushyiramo nk'umudefenseur ariko akina kuri kabiri. Urumva ikintu yahise abona ko Inter de Milan izi faiblesse bafite agomba gushaka uburyo azigaho mu mukino hagati. Ahubwo nkabigarukaho mu kwitegura umukino, icyo kintu ntago Hans Flick yari yagitekerejeho ko mu mukino hagati n'undi bazagorwa no gutsindwa ibitego bisa gutyo, kuko mu bitego bitatu ikipe Inter de Milan yabateye, abantu babyumve neza, ibitego bibiri muri byo ni imiterekano. Principal mu ikipe Inter de Milan amashoti 3 yagerageje agana mu izamu yavuyemo ibitego bitatu, kandi muri ayo mashoti harimo 2 y'umutwe yavuyemo igitego. Sana ko FC Barcelona yo faiblesse rayifite, ahubwo kuyadressinga mu myitozo byaragoranye, siye ko n'igihagararo ntago umutoza hari igihe batabifiteho controle, ariko gushyiramo Ronald Araujo hari message yatangaga, kuko niyo mu defenseur muremure afite metero imwe na santimetero 88. Numva yatekerezaga uburyo yakopinga n'uburebure bw'abasore ikipe Inter de Milan. Ariko yes, Barcelona ku mupira wayo mwiza ushamaje usanzwe ufite fluidity, nayo yakoraga ibishoboka byose igatsinda ibitego, kuko igomba kubitsinda. Umupira wayo ni mwiza kurusha wa Inter mu bijyanye no kubona ibitego, malgré iyo faiblesse yonyine. Ariko uburyo nabonye Hans Flick utarakoze tide ku mipira y'imiterekano, nabonye Hans Flick wakoze tide y'uburyo ya blokora amabloke y'ikipe Inter de Milan inyuma, biranamuhira ibitego bitatu byiza byubakitse bisa neza. Ariko kuri Hans Flick na retour icyo kintu agomba kuzacyitaho kurusha ibindi byose. Hanyuma Adelar yatubwiraga expectations mu isura yagutse cyari yiteze mbere y'umukino, nubwo dusanzwe tuzi mu buryo buri traditionnel mu mupira w'Abataliyani by'umwihariko na Inter Milan nk'amakipe azi kugarira neza, ariko imikino iheruka Inter Milan imaze iminsi ifite bita febrilité cyangwa se fragilité défensive, yinjizwa ibitego. Barca nyine ya defense ya Inigo Martinez na Kubarsi na ba Gerard Martin, obviously ugomba kubatsinda ibitego. Gutsinda kwa Barca nuko igutsinda ibitego byinshi, so ibitego byabonetse byari obvious, hagomba kuboneka ibitego muri iri joro ryakeye. Uyu munsi turakora ikiganiro kitari kirekire cyane, so turagenda twinjira ku bintu by'ingenzi kurusha ibindi. Hano mfite article ya sport, ni igitangazamakuru cyo muri Espagne cyitwa Sport cyangwa se Sporte, Sport cyangwa se Sporte. Ibyo bisoma mu cyespanyo nibwo biri ni Sporte cyandikirwa Catalonia kimwe na za Mundo. Aho ni sawa butiri kujyana naho Sport kimwe na za Mundo Deportivo. Sport nzumva henshi. Iyi article rero iravuga ngo, nashyize mu cyongereza arimo nakoresha AI translator, banzi bivuge mu cyespanyo. Vuga mu cyespanyo tugende ndindire kweri Samiri. Reka buriya uzinga abantu ba Catalonia biraryoha cyane iyo page yanjye irabuze shatu. Biraryoha cyane iyo abantu ba Catalonia kugira ngo ubundi buriya ntago bavuga igikatala. Buriya ibintu nka Barcelona ariko igikatara ni cyespanyo ndumva gipfuye, donc kitari icyanya ariko bijya guhura. Ni nk'urugande n'urusoga, ibintu byose ni kimwe. Wabonye kuri CBS nimugoroba Wita Jamie Carragher ngo yarashaka kuvugana na Lamine Yamal cyespanyo, aravuga ngo kandi yavuze ngo yari yamemorije kamwe cyakoze ako tirishaza ubwenge Izasezerera. Mwimbwira ngo yakiye muri Espagne kuko n'abandi bose barahabaye, ariko tireza ubwenge nta kintu atazi. Rega no mutozo ufite lisansi. Abana lisansi mbere. Ibyo byari lisansi guma. Afite IQ bro.
Thierry ameze nka Mbappe actually ameze nka Mbappe urara ikintu Oya, kimwe Mbappe nta- ari ikintu kimwe Mbappe ubwenge bwinshi uruzi ikintu kimwe Mbappe. uruzi ikintu kimwe umupira yawusesengura nka Thierry oya apana gusesengura umupira oya nawe ndazana ubwenge usesengura knowledge yo mu ishuri ndetse yasengura gutakira umwana azana Hari umwana usesengura usesengura yega n'imyaka azasesengura Hari umwana azasesengura nakura umuntu wenyine n'isesengura wasesengura ari umwana yitwa Gilbert uzi ikintu se buratsera bafite barabazungu batagira babiri baragira ikintu cyo kugigira ibintu byinshi ugashaka kumenya ibintu byinshi Thierry yabaye muri Espagne nibyo ariko uburyo avugamo icyesipanyol nta gutegwa agaswitchinga indimi mu buryo bumworoheye niba yakira umuntu uvuga igifaransa agahita ajyamo uziko avuga n'igitaliyani Thierry cyane siraza ubwenge bana avuga n'igitaliyani yakiniye mu Butaliyani muri Juventus ntabwo ari bose bagiye rega bagera Zlatan azi Espanyol ntiyakiniye muri Espagne abwira sazi icyongereza none se nyine abirabura bagira akantu adera ko gushaka kugigira ibintu ikintu cyo byinshi kujya ahantu mu gihugu runaka ukamarayo imyaka 3 ukaba uzi ururimi rwaho neza bisaba ubwenge ntabwo ari iby'abantu bose ushobora kujya mu Butaliyani ukamara imyaka 3 ukaba nta gitaliyani uzi abantu uzi babaye muri Tanzania batazi igiswahili cyane rwose umuzungu ashobora kuza akamara imyaka 3 mu Rwanda adashobora kuba ikinyarwanda kubera ko atakize kujya rero ukiga ibintu ukabiha imbaraga ukabiha umwanya nayo ni skill so hano baravuga ngo iyi titre ya sport baravuga ngo Rafinha el más influyente de Europa con el permiso de Salah ntabwo mbisubiramo please birangoye kumbisemo permission birangoye cyane pe hano ariko baravuga ngo Rafinha the most influential player in Europe with Salah's permission ngo Rafinha umukinnyi wa mbere urimo gutanga byinshi cyangwa se ngenderwa muri iki gihe i Burayi ngo ariko ahawe uruhushya na Mo Salah twasara nyine n'iki ntacyo uruhushya bita bisobanuka ntabwo bisesengurika ntabwo usabwa ubusesenguzi Salah yari umukinnyi mwiza i Burayi kugeza igihe Liverpool iviriye muri Champions League muri kimwe cyakanga yaryo 18 kandi ikabivamo ntacyo abikoze cyane Rafinha rero yahawe uburenganzira na Salah bwo kumukinnyi mwiza i Burayi bagakomeza ngo uyu mukinnyi afite ku bitugu kukuba Barca ikirushanwa ku buryo bukomeye cyane mu bikombe bibiri bikomeye n'icyeruka gutwara cya Copa del Rey ariko ikaba ikiri muri competition inafite amahirwe menshi yo gutwara shampiyona hakabamo kandi na Champions League ifite amahirwe yo gutwara ntawe yagiye urabyumva bakavuga ngo uyu munya Brazil arimo arakora saison ya mbere nziza kurusha izindi zose yagize Barca ikarota gutwara ibikombe 4 hanyuma rero bagakomeza yavuye ku kuba umukinnyi uganirwaho kuba yava muri ekipe murabyuka ku bwa Xavi mu mpeshyi kugeza ubwo abaye kapitene wa dressing room ya Barca kugeza aho noneho aganirwaho mu bijyanye na Ballon d'Or uku kwihindura ukundi kwihinduranya metamorphose k'umukinnyi wa Leeds United ni ikintu gikwiye kwigishwa kuva aho uri umukinnyi ekipe itifuza ushobora no gusohoka waravuye muri ekipe nto nka Leeds irwanira kutamanuka kugira ugiye gufasha ekipe gutwara ibikombe ahari bishobora kuba 4 kandi iyo kipe yarindaga kugushyira ku isoko uyoboye abandi byashoboka ko deal ya Nico ishoboka aba yarasohotse uri mu mahirwe y'abashobora gutwara Ballon d'Or ibi bintu bikwiye kuzigishwa na article niba ndagenda mbreakinga kugira ngo tuyivanemo information zifasha gusesengura uyu mugabo urimo urakina nka 11 wa Barcelona la Blaugrana arimo arakora saison y'amateka umva rero ivugo arakina kuri 11 umva duhigo arimo aresa ibitego 30 n'imipira 25 yavuyemo ibitego rero ibitego 55 ibitego 30 na assist 25 n'eshanu marushanwa yose ubwo na Brazil ni Mariko uyego muri sezo muri rusange kuko muri Barcelona uruhare rw'ibitego 52 hose hamwe uruhare rw'ibitego 55 yego n'umukinnyi wa kabiri muri shampiyona eshanu zikomeye i Burayi ufite contribution y'ibitego byinshi muri sezo nyuma ya Salah sibyo ari nyuma gusa ya Mohamed Salah wa Liverpool watsinze ibitego 2
bitatu kumurusha na assist ebyiri ziyongereyeho aramurusha ibitego bitanu yego muri ibi bitego yatsinzemo Bayern Munich na Atletico Madrid abatsinda ibitego bitatu yego atsinda Borussia Dortmund 4 atsinda Real Madrid umukeba 4 no bitanu yatsinze Madrid 5 muri sezo imikino itatu bawe ya urumva basenze match heruka icyo yari yabaye atsinda Benfica ibitego bitandatu umva mwumve atsinda Benfica ibitego bitandatu ariko ari hat-trick ebyiri zikurikirana ngo hat-trick ebyiri mu mikino ibiri ukabyumva neza ni Rafinha ntabwo yateye hat-trick yatsinze Benfica hat-trick ariko bahuye muri group stage bahura muri knockout stage Benfica yatsinze Benfica ariko ntuzi ko yatsinze binini ko Benfica yatsinze bine bikaragira natsinzwe bahuye muri group stage yatsinze ibitego bitandatu back to back hat-tricks murumva nyine ko bitangaje mpamvu turimo kubiganiraho nta joro na rimwe riremereye rya Barca Rafinha atagaragajemo ubuhanga buhanitse muri iyi sezo ndetse harimo n'ibyo bita big comebacks kuva inyuma uruka nka match ya Benfica niwe yirangije yego uyu mugabo arimo arakora ibintu bihambaye cyane mu kanya Barca murebye ku mbuga za Barca bamaze kumukorera article irimo statistique tumaze kugarukaho bamutera icyotezo nk'umukinnyi wabo uyoboye abandi kugeza ubu Sami subiza abantu inyuma gato amugani ubasubize mu bihe bya Xavi Rafinha n'urwo rugendo rurimo no guhindurirwa umwanya byato nato ko yakinye nka 11 ariko anakina nka nimero 10 haburaga umuntu wose bamushyiragayo urwo rugendo rwo kuva muri bya bihe biri desperate byo kugenda kwa Xavi kugera muri bihe byiza bya Hansi Flick fata iminota ibiri ubwira abantu Rafinha ni umuntu navuga ngo amenyereye kubinkirira hato kuko kugera ku myaka 18 utarabona ekipe amakipe akwanga avuga ngo uri umwana mutoya ngo urananutse kugera ku myaka 18 utarabona iwanyu murya gatatu ku munsi ni igisobanuro cyanyashye cy'umuntu wamenyereye kubinkirira hato kuva muri Brazil ugaca muri Portugal ukajya mu Faransa ukisanga mu Bwongereza mu ikipe nka Leeds yatanira kutamanuka mu cyiciro cya kabiri then ukisanga mu ikipe FC Barcelona mwaka wa mbere bagatangira gutekereza ko bakurekura bakurutisha umwana babonye mu gikombe cy'Uburayi nka Nico Williams bikarangira deal ikora businze ugahita ufata umwanzuro ni igisobanuro cyanyacyo ko ari umuntu wabonye amahirwe akayakoresha ukarabizi ko Barcelona impamvu yamugumanye suki mukunzi ahubwo nuko yabuze amahitamo yiza kubona amahitamo yakwiriye ko yaramugurishije ikintu cyonyine cyatwaye Rafinha ni umuntu wari usanzwe ari mwiza kuko nidusubira n'inyuma tukajya muri ya Leeds ya ba Patrick Bamford na ba Rafinha yari mwiza kuko Marcelo Bielsa yakinaga ibyo Rafinha yifuza ko bakina ariko muri Barca ya Xavi ushaka ko buri mukinnyi wese agaruka agakina bagenzi be kuko nk'umukinnyi agomba kuba ahantu hose hari umupira akagaruka gufasha bituma ava mu mwanya kuko Barca ya Xavi yashaka gukina nka Xavi w'umukinnyi kandi adafite Iniesta Barca ya Xavi yashaka gukina nka ya Barca ya 2009 kugera 2015 ariko idafitemo Iniesta na Busquets ayo mpamvu wasangaga ashobora kwarinya ibintu bitsindwa bitsindira ipari ariko bigatsindwa mu rugo imbere y'abafana haje Hansi Flick yango dusubira inyuma turebe Hansi Flick ari muri Bayern yari afite abaye bakina Hansi Flick mu mikinire ye nk'abadage no mu bindi byose atekereza abawinga babinyenyeri abawinga muri style ya Hansi Flick babinyenyeri kuko Hansi Flick ntabwo yifuza ko umupira utinda hagati mu kibuga umwanya munini yifuza ko umuntu uri gukina hagati mu kibuga akwiriye kuba deploying imipira mu mpande ubundi akaba afite abawinga bihu umwaka yatwemo ibikombe 6 nyuma gato ya covid nicyo gihe afite Kingsley Coman yari afite abawinga 5 yego yari afite Kingsley Coman Serge Gnabry afite Leroy Sané afitemo Ivan Perisic na Coutinho yatijweyo yaramufiteho icyo gihe nimero 10 Dometien yakoreshaga yari Thomas yari Musiala na Thomas Muller urumva icyo kintu umuntu waje muri kwagwa inshingano kuko reka dusubire inyuma kwa Xavi Robert Lewandowski yatsinze ibitego 22 muri champion
ubu ngubu izi saha Robert Lewandowski amaze kugeza ibitego 40 hose kuko n'umwaka ushize ugiye kubara ibitego byose bya Robert Lewandowski ntabwo byarenga 3-5 uko byagenda kose akafasha muri zo stats umwaka ushize ntabwo arimo aratsinda ibitego uba ari muri 40 umwana muto uko mbere na mbere akihagera mu bwenge Robert Lewandowski twarabanyura umusore ukiri n'umusore utaranagira n'imyaka yegeye hejuru icyo wakinaga wowe uri box poacher babakinnyi baba mu rubuga bakabazanira imipira mu mikino 31 ya shampiyona tsinze ibitego 25 babyumva hano muri shampiyona no muri champions uteranyije ibitego afite 12 no afite 11 bikaba 36 yego reba no muri Copa del Rey n'abandi bose no muri Super Cup yose Copa del Rey ni ibitego 40 exactly ni ibitego 40 icyo Hansi Flick yakoze kuri abakinnyi iki umwaka ushize ni 26 mu mikino 49 aha Hansi Flick ikintu yaje agakora buri mukinnyi wese yarazi potential ziwe cyangwa se yarafite yabonaga potentialite ziwe akabata ushoboye iki ngiki ndaza kugukoresha muri ubu buryo araza abwira yahere kuri Robert Lewandowski uko niwazi mbere y'ibindi byose mbere y'abandi bose avuga ati wowe no kuva tugufite muri Bayern kiri n'umusore wari umukinnyi box poacher guma mu rubuga utsinda amatapin cyangwa utsinda ibitego by'imitwe cyangwa amabasco kick imipira igaruka igusanga aho ngaho utsinde kandi mu gihe Xavi yamubwiraga ngo garuka fasha abandi egera abandi mukinane ugasanga batanze umupira imbere Lewandowski ntabwo azi kwiruka ntabwo akazi ke kambira ari ukwirukanka si babataka bihuta cyane nkuko hari Kane ashobora kuza kudropinga inyuma banatanga n'umupira usitiruka hamusanga siko bameze no kuri Rafinha nkuko Hansi Flick imikino yose akina yemvovinga amabawinga Rafinha aragiye hahandi noneho ashoboye kuruta handi umubiri uramwemera afite uruti rutoya so umuntu ubyibushye ni umuntu wamenyereye kwirukana n'umuntu asubira n'inyuma muri kwa Marcelo Bielsa nawe ajya gukina nka Hansi Flick namubonaga no muri Espagne no mu Faransa kiri muri Rennes yego no umusore wihuta memo no muri Sporting Club de Portugal amakipe yose yaciyemo n'amakipe agira abawinga bihuta yaramushyize noneho cyo navango na hano heza wowe guma hafi n'umurongo nturarire hanyuma Pedri nafata umupira arawushyira muri vide aba left back cyangwa aba right back bagusiga ni bakeya akirukana umupira kandi akagira nakakanu ko kuba ari umuntu ufite abanyabrazil benshi bitewe nuko barakuriye ku muhanda bakina umupira navuga ko uremfomo utarimo imitoreze myinshi usanga umuntu ukina imbere afite ubushobozi bwo gukinira imyanya yose y'imbere nujya kureba Matheus Cunha nusubira inyuma kareba aba basore ba Neymar n'abandi bose batandukanye bafite ubushobozi bwo gukinira imyanya yose y'imbere hari n'igihe cyageze muri Barcelona batarandikisha Dani Olmo baranavunikiye ba Frenkie wasangaga Rafinha ari kumikinisha nimero 10 ari gukina inyuma ya rutayizamu niko byari bimeze Rafinha rero ko akasanzwe no gutsinda nk'umuntu wakuriye mu mupira uremfomo wa mupira wa karere wo ku muhanda akagira icyo nakita nka precisoma mu bijyanye n'amashoti amashoti yose akaba ari tirekade akayatera mu izamu kandi akaba afite imbaraga nk'ishoti yateye nimugoroba n'abakinnyi bake wahindura umupira agakora reprise adahagaritse akawutera noneho uri cadre akawutera mu izamu benshi barawamurura bawutera hejuru Rafinha rero navuga ko muri ba bantu Hansi Flick nkuko ari umutoza dusanzwe tuzi ko aganiriza abakinnyi kandi buri wese akamuha inshingano akanamusobanurira icyo agomba gukora mu kibuga yisanze mu bintu azi neza kuruta ibindi byose birangira atanze umusaruro nk'uyu nguyu Rugaju mbere ko dufunga isaha ya mbere wenda udufashe mu minota nk'itanu cyangwa ine udusesengurire uyu mutoza witwa Hansi Flick ari mu batoza bake muri iki gihe mu bo twita bari moderne bemera designation y'imyanya mu kibuga iri traditionnel abawinga bakaba bawinga mu bwisanzure bwabo ba nimero 10 abamediateri n'abataka bakaba mu myanya yabo mu buryo buri traditionnel bitandukanye n'ibi bya Mikel Arteta ba Guardiola nta muwinga nta mu defense nta mediateri mwese murakorana turajyanira hamwe tugaruke hamwe ariko Barcelona urabona ko nibura at least umuwinga no muwinga iburyo ibumoso barakora manevre zabo uko babishatse kandi biratanga umusaruro utayizamu Lewandowski nubwo atagaragaye mu ijoro rya cyari ko twamuvuzeho mu kanya gato ibitego arimo gutsinda muri sezo nuko bamuritse akaruta izamu ari umusabye kuza kugarira ntabwo yabikora twaba twaratakaje icyo kintu mu batoza benshi kikaba gisigaranwa hari na Hansi Flick wenyine muri umupira w'iki gihe ntabwo ari we wenyine waba ufite icyo kintu cyo kwemera abakinnyi ko bakina mu myanya yabo niba numvise neza ikibazo mbajije yego buriya gukina mu myanya
nta mutoza utabyishimira guhereza abantu gukina muri profile n'ubundi bumva bisangamo banisanzuramo. Ahubwo nubireba neza Lorenzo na bagenzi banjye, hari igihe umutoza yisanga muri situation aho adafite ibisubizo mu myanya imwe n'imwe yifuza, bikaba ngombwa ko ahindura. Ntabwo urugero twese turabizi ko nko muri Paris Saint-Germain umusore wenda witwa Goncalo Ramos ni rutayizamu nimero 9 baramuguze baramufitana n'abahenzi ariko baramwicaza bakazana Dembele bakabakina ku ruhande bakamukinisha nka nimero 9. Noneho kubera iki Dembele yisanga muri uwo mwanya wakabaye ari uwo nimero 9 kandi uwo nimero 9 hari no kuvuga ngo ibyo umutoza ashaka gukinisha nimero 9 nubwo uri nimero 9 dometier ariko akuze ukina n'ibindi ntubimuha, ahubwo abikora mu wundi mukinnyi yahinduriye umwanya. Icyo gihe rero igikora ntabwo ari ukuvuga ngo ndi gukoresha umuntu mu mwanya washaka, ahubwo igikora ni ukuvuga ngo ndi gukoresha umuntu mu bindi bisubizo nshaka. Nanagwa n'urugero rworoshye, twese turabizi ko mu ijoro ryashize ekipe ya Barcelona yari bizi neza ko gukinisha Gerard Martin harimo akantu, kuko no mu itangazamakuru bari babajije umutoza mbere bati kuri gatatu ko Baradadari uzakinisha Gerard Martin, yanga kubivuga. Kuki abanyamakuru bakimubaje ntibamubaze ngo Lamine Yamal azakina ku ruhande cyane ntibamubaze ngo Frankie de Jong azakina hagati? Nabo bari bafite ako kantu ka dute. Wongeye cya kabiri kigeze kintu yise akora yabigenje ate? Yamukuyemo ashyiramo Ronald Araujo, Inigo Martinez ajya kuri gatatu, Araujo afatanya na Barcelona kuri kabiri hajya Garcia abagiye guhindurira umwanya umusenta back amujyana kuri gatatu. Ni ukuvuga ngo si ikibazo cy'umwanya, ni ikibazo cyo kubisubizo nshaka kuri uwo mwanya utabifite. Ahubwo navuga ko iyo atagize ikibazo cyo kuvunikisha abakinnyi, Hans Flick afite 11 beza mu myanya yabo, yapanga neza buri wese yishimiye aho abanzamo bakamuha ibisubizo yifuza mu myanya yabo. Icyo nicyo nshobora kuvuga. Icyo nabazaga noneho cyanyacyo abatoza benshi muri gihe navuze kuri Pep Guardiola avuga kuri Arteta atakita cyane ngo umukinnyi akina muri uyu mwanya bashaka ko habaho travail collectif. Uwo muwinga ari kuraza kudefanda ugomba kuba ushobora kudukinira hagati aba inverted fullbacks n'ibindi byinshi. Hans Flick gutuma Lamine Yamal aguma ku ruhande rwe rw'iburyo, Rafinha ibumoso, rutayizamu akaba rutayizamu mediateur ka mediateur hari gutanga ubwisanzure ndetse na fluidité. Ibitego bikaba byinshi, abawinga bafite ibitego byinshi, abataka bafite ibitego byinshi muri equipe ya Hans Flick, yewe na Ferran Torres nawe ari maratsinda ibitego byinshi igihe ari kujya mu kibuga si uwo sumwe hari ko ugereje n'abandi batoza benshi bari burayi muri iki gihe. Umwihariko kuba ekipe ya Barcelona iri gufunkisiona neza n'uburyo bw'imitoreze byo biragaragara. Bigaragarira mu kuba imibare mperuka niba Adelare wayindusha ni ekipe yari imaze gutsinda ibitego byinshi muri top 5 leagues niyo rwose muri competition zose uteranyije 53 niyo sofa. Icyo kirakwereka ko uburyo bw'imitoreze, uburyo bw'imikinishirize y'abakinnyi, even n'ibyo twavuga byo kubahindurira imyanya n'uburyo bwo kujera effectif afite ukwiri, akagerageza gukoresha abakinnyi ku buryo bose basa naho ari abantu wari wabona nk'iyo hari ibintu bajya bavuga ngo ni nk'ingabo zigiye ku rugamba bajya basigarana buriya ngo nka batayo bavuga ngo in case haba ikibazo murajya gutanga umusada uri kumva ko abantu basigaye muri kampu bari trained neza nk'abantu bagiye kurwana. Yego icyo kintu ahubwo Hans Flick nicyo kintu yametirije kurusha abatoza benshi. Ni ukuvuga ngo ikipe ye yose ihora ishyushye iri tayari, ahora bigenza aterera. Nubwo twigeze kubiganira na Adelare, ntabwo igihe cyo gukina kwa ku rugero rutanze rwa Ferran Torres Ferran kuderivaringa kuri buri abantu bashaka kwibeshya yuko biri kuza muri izi match Lewandowski kadahari, ariko yabaye prepared cyane kuko even nubwo Lewandowski yabaga hari iminota myinshi yabonaga 20 25 30 hari na match bakinanaga bo Ferran ariko ni wakinnye noza Copa del Rey yose cyane. Ibyo no kuvuga ngo ndi kugutraininga ube ready anytime nzagukoresha. Biranasa n'aka gasore kitwa ka Firmino Lopez. Firmino Lopez muziko yatangiranye umwanya nyuma za kuvunika. Daniel Roma mutwara umwanya. Daniel Roma amaze kumutwara umwanya katubisanzwe baraka mukanya